Nkundire dukomereze mu masezerano y'amahoro hagati ya leta ya RDC n'u Rwanda, aho ambasaderi wa leta zunze ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Lucy Tamerlin yatangaje ko urugendo rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byasinyanye rwamaze gutangira. Aya masezerano agamije gushyira iherezo ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC yasinywe mu mpera z'ukwezi gushize ku buhuza bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Ambasaderi Tamerlin mu kiganiro yagiranye na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuze ko gutangira gushyira mu bikorwa ari amasezerano bizahera ku gushyiraho urwego ruhuriweho rw'umutekano ruzaba rushinzwe guhuza ibikorwa byo gusenya FDLR. Nyuma y'imyaka 30 y'amakimbirane mu by'ukuri igihe kirageze ngo imibabaro irangire kandi ubusugire bw'ubutaka bwa Congo bwubahwe. Niyo mpamvu leta zunze ubumwe za Amerika zashimangiye ko aya masezerano y'amahoro agira ingengabihe na gahunda y'abahamya. Ambasaderi Tamerlin akomeza agira ati rwose gahunda yo kuyashyira mu bikorwa yamaze gutangira binyuze mu gushyiraho urwego ruhuriweho rw'umutekano ruhuza gusenya FDLR ndetse no gucyura buhoro buhoro ingabo z'u Rwanda. Ambasaderi Lucy Tamerlin yunzemo ku ruhande ruzananirwa gushyira mu bikorwa ari amasezerano ruzafatirwa ingamba z'ibihano. Ambasaderi Lucy Tamerlin yagarutse kuri kimwe mu bikorwa biri mu rwego rw'ubukungu, aho yavuze ko hari umushinga wa miliyoni 760 y'amadolari w'urugomero rw'amashanyarazi ruzatanga amashanyarazi mu bihugu bya RDC, u Rwanda, Burundi. Ashimangira ko hakenewe amahoro kugira ngo rukore. Kwa 27 Kamena ubwo u Rwanda na RDC byari bimaze gusinyana amasezerano y'amahoro, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye mugenzi we Therese Kayikwamba Wagner wa RDC ko igihugu cye kigomba gusenya umutwe wa FDLR, u Rwanda narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe. Tukiri kuri ingingo kandi mu nama ya 50 yateraniye i Paris mu Bufaransa ejo ku cyumweru tariki 13 Nyakanga 2025, inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa APF yemeje umwanzuro ushyigikira amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda ku itariki 27 Kamena 2025. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma yo kugaragara ubushake bw'impande zombi bwo kurangiza burundu amakimbirane amaze igihe ari umutwaro ku karere k'ibiyaga bigari ndetse no kubyutsa umubano mushya ushingiye ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi, haba ku rwego rwa leta ndetse n'urwa gisivili. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Congo Vital Kamerhe yavuze ko igihugu cye cyiteguye gufata inzira y'amahoro no gukorana neza n'ibihugu bituranye. Ashimangira ko igihugu cye gifite ubushake bwo gukemura ibibazo by'amakimbirane binyuze mu nzira z'ubufatanye no kubahana. Ku ruhande rw'u Rwanda, Vice Perezida w'inteko ishinga amategeko Harerimana Musa Fazil nawe yagaragaje ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza gushyigikira inzira zose z'amahoro no kurwanya ibibazo byose byateza umutekano muke mu karere. Umwanzuro wemejwe n'inteko ya Francophonie ugizwe n'ingingo 5 z'ingenzi. Uwo mwanzuro kabushyigikira byimaze y'amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington ndetse unashimira uruhare rw'igihugu cya Togo cyabaye umuhuza w'aya masezerano mu izina ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inteko kandi yongeye kwibutsa akamaro ko kubaha ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari, irwanya ibikorwa byose byo kwinjira ku butaka bw'ibindi bihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gushyigikira imitwe itwaje intwaro. Inteko ya Francophonie yanasabye ko abagore n'urubyiruko bahabwa umwanya uhagije mu biganiro by'amahoro n'inzira zose zo kubaka amahoro arambye nk'abantu bafite uruhare runini mu kubaka sosiyete ibereye bose. Mu rwego rwo kurushaho gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yafashwe, iyo nteko yashyizeho itsinda ryihariye rigizwe n'abagize inteko rifite inshingano zo gukurikirana ibyemezo byafashwe no kureba uko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa mu buryo bunoze. Iki cyemezo cya Francophonie gifatwa nk'intambwe ikomeye mu rugendo rwo kongera kubaka icyizere mu karere, kikaba cyitezweho kuzana impinduka zifatika ku mutekano no mu mibanire myiza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo
yatangaje ko yishimiye cyane uruhare rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agira mu gukemura ibibazo bikomeye Afurika ihanganye nabyo cyane cyane byo mu gihugu cye. Ibi yabivuze ejo ku cyumweru ubwo yakiraga itsinda ry'abapasiteri bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize Bureau de la Foi ya White House nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida wa RDC. Iri tsinda ryari riyobowe na Pasiteri Travis Johnson, uyu asanzwe ari umuyobozi wungirije wa Bureau de la Foi muri White House. Yabwiye perezida Tshisekedi ko bishimiye byimazeyo amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ni amasezerano kandi yagezweho binyuze mu bushake bwa perezida Donald Trump n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo rye Pasiteri Travis Johnson yavuze ko basangiye amasezerano n'abaturage ba Kongo kugira ngo amahoro asakare hose mu gihugu hose. Abapasiteri b'Abanyamerika bashyikirije Tshisekedi impano zirimo ikimenyetso cyihariye cya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza umurage wo kwizera Imana. Mu butumwa bashyikirije perezida Felix Tshisekedi kandi harimo n'ibaruwa yanditswe n'umwana w'imfubyi wo muri Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bibiliya nk'ikimenyetso cy'amahoro. Pasiteri Jacques Kambara ni umuyobozi wungirije wa CCM. Cellule de CCM ni cellule d'innovation et de changement de mentalité muri Perezidansi ya Kongo, uri no mu bagize komite yateguye uru ruzinduko. Akaba yashimye cyane iyi gahunda n'ubutumwa yagejeje ku bayobozi b'igihugu. Yasabye abaturage ba Kongo gukomeza gusenga no gukorana imbaraga mu rugendo rwo gukomeza amahoro mu gihugu cyabo kuri ubu cyugarijwe n'umutekano muke ukomoka ku ntambara ziganje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tsinda ry'abapasiteri ryateguye kandi igiterane cy'amasengesho mpuzamahanga cyabereye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Palais du Peuple, cyahurije hamwe abapasiteri baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igiterane cyaranzwe n'amasengesho, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubutumwa bw'ihumure, ubutumwa bw'imbuzi ndetse n'ubutumwa bw'ubumwe n'ubufatanye hagati y'abaturage ba Kongo n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika.